Yung dalo balenini at may kumpisay po yung posisyon na yan, keng Penibata na pong parokya, keng Santo Tomas Apostol Parish, at lilipat de po ngeni keng San Matias Apostol Parish, keng balena namuri po ning Santo Tomas. That's why keng left side na po ning screen nyo, yapin po yung live feed tamo yan. Lupang bala mo manong lilintik ka niyo, mumuran, uling. Akakit tayo po makabalot lang plastic. Makakapote la resolo. Makakapote la. Uling, siyempre po, ginukopota ating malyaring masanting, uling kuryente la po rin, ating baterya o ano. But I think people, medyo makatok ng painguran, pero rin pong kakit ko keng screen, magdala lang payong. At usually po, kayang posisyon makanyan, matakal na rin talagang manabat at maninaya. Pota pong dumala na po rin adwang canonical image ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdon. Okay, ibiyatala pa po rin kakatang text line numbers at yung ating mga different social media platforms. Para po karing bisang mag-share reflections sa ating greetings o nano pa mga naburiyong ipayabot, mag-text kayo po karing kakatamong text line numbers Smart 0918-351-8282. Para sa ating mga Sun subscribers 0942-357-4268. Yung ating pong YouTube ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Para po sa ating Facebook page, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radios. At pakimbagit na mo rin po rin katamong parokyang kabibilangan man kanita at dinantalang maya pa oras din kayo pong parokya. Para sa ating mga Twitter subscribers, ito po yung ating Twitter account at radio_ASF. Para po sa ating Instagram account at ASF Radios. And for advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg.gmail.com or contact 0949-609-5478. At kaya naman pong bisang mag-donate para king radio ning Archdiocese. Malyari ko pong ipadala din kaya kayong donasyon king GCash number o account number 0905-319-4871. Ang makilag yung Joseph Mary Bakay. Takal pong salamat at ipamilita ta karing aliwapang tao na tintamong radyo amakasaw king kaya katamong biye kasalpantayanan mangkanita lalo lapang dakal ting kaya katamong kakaluguran. Okay, thank you Among at diretso tana po kananing kaya katamong maulagang buringi kutang king kaya katang Archbishop no. Apong dong, imumunan diri po ini, may pupus na yung kayong 130th CBCP Plenary Assembly na niya pong July 7, King Bohol. Nanula po retang maulagang bagay pisabi, kaniting pamitipon. And of course, talaga makabalita na po na may gawa kayo pong at miyalal bilang pamuntok na po ng metong komisyon King CBCP, ining Commission on Clergy Formation. Nano po ing mani muna ng katungkulan na niti pong komisyon na ini. So, muna tungkol kayong pisabi dakal kami pisabi at metong yapin itang potang i-discuss sa itang tungkol kayong online. Ang po itang tungkol kayong kaya. May nyadla sa ng obispo kayong Palawan, huling problema ka rin ng mining. So, aluway po yung konteksto da. Tapi kay pisabihan miyari nita. And of course, ito nga importanteng gawa mi mo naman, yapining may nalal kaming bayong pamuntok. Yung CBCP. Episcopal so, commissions. yung bayong maging presidente kanyan this coming, actually mag-start siya December. Okay. December, Archbishop Gilbert Garcera, yan po yung Archbispo na ng Lipa, yung incoming president. Okay. Kaya batin naman incoming vice president, Archbishop Julius Tonel, yung Archbishop na ni Zamboanga. Kaya batin treasurer, yan pa mo rin ni Father Archbishop John Du ng Leyte. Leyte po.
kay bat itang Secretary General Monsignor Bernardo Pantin. So, karening kaya naman, dening dakala naman dening Episcopal Commissions. Deta, may mili kami naman ating bayo at metong kuping gareng pinili dareng obispo. Ining gagawan mi kasi kay mo elim pagkay no na secret balloting. Balo ni nung kay dam. So, binoto ra akong pasibayo kay Commission on Clergy. Some years ago po, ako na yung kay kanita, making pamuntok kay lang kay kanita Cardinal Rosales for some 2 or 3 terms ko yata. So, ngayon binalik da. Kung yari na ako ketang metong in protection of minors this coming December. So, ining metong muna man napisabi ako balo paknan tayo nga pinag-aralan kanini atin lang gewang ad experimentum na pisabyan tamo tungkol karing kay temporal management manual. Uli kasing then kay katamong gagamitan na termino kay Santa Iglesia dala kalupa king civil. Kay civil. Like for example, itamo potang kayakit mo makareport kayong parokya, income man, ito naman mag-business. So, nano yung gustong term. Yan. Agamitan tamo income. Siguro resources. Donation, receipts, ba't ka rin tao. So, ito banta, may kaintindi tamo ng gobyerno. Makanyan. Metong mo naman pisab yan, pinitang yung kakatamong synodal, synodality, at inalalang may palwala nung nanindaptan, gawan, makanalang concretize din karin dioceses. Opo. So, pisabyan talaretan, mananalungub karin kay katang programa. Kay ba't, metong mo naman na maulaga, yapin itang ginawa kami sulat, solidarity karing victims king Gaza. Yan. So, to let them know, kaya beta mo, mga di. Makasan metong po. Karela. So, ren mapilan lamo po. Ngayon tungkol naman po kay Binyerang Commission kanako, Commission on Clergy. So, yung metong pong mani muna, gagawa na nini, yapin itang, na makanalang aso pandeng obispo, kayong susundurang pamiyubog deng pari. Number 1 nyo ito. Baluta naman po, marala sasabihan ko kay kayo, patsing metong lalaki, linob yaking seminaryo para magpari, potang mayari yakan tampari, potang mawordin niya, naburo sabihin niya rin Wala mo ayos na, buto-buto nga na Wala mo perfect Aliya po. Kaya mo po ito, initial ya pa. Yan. Awasan tayo po, initial formation. Initial yung pamiyubog kaya. Nya, kay ba ng mayor din, magumpisaya po ito nga man tamong ongoing formation. Continuous pamiyubog. Yes. Ngini, meto nga sawop, yapinining Commission on Clergy. Kaya mabilog ka Pilipinas. So, ring pari, malyari lang munta ka rin karing miyalwang programa. Incidentally, nandun po recollection, miyating memye, recollection kay kami yapining Executive Secretary ng Commission on Clergy. Yes. Yung Monsignor Cesar. Kaya pakit na lahat ang programa at pota po kasi dandaman da rin pari itang assist Sara. Galilee. Itang negative ya datang. Kasi yung isipan daw ating kang problema nga. Aga na ka kunyang may dala ko ping obispo king Sambales. O rin yung pari ko tang da ka no. Makanyang tanawari ka rokot de la rea katamang direktor na nga si Sara. Yung isipan daw itang problema. Actually, that's right. metong yamo ito. Aspeto. Metong aspekto. Potang metong obispo. Yung kayang pari ito niyang problema. Kaya katamon ba, tingnan problema nga gawa makanyan, then manyadyang sahop ka rin. So magstay ka rin for itang 3-month program. Yes, opo. So, but that's just one. Metong nga mo po, opo. There are other programs, ating miyalawang programs na po, ating pari, 2 years na kayong ministry, malyaring munta ka rin. Opo. Ating programa banta, yung kayang sarili, akit na. Opo. Kaya ba nanita, after 5 years, malyari yan naman magprograma. After 10 years, malyari ang magprograma pa man. Continuous. Yeah, that's right. Development, mo kayong spirituality, pati kayong human sexuality. Pati kayong mental health. Kaya biya naman ito. Yes, so po kailangan ito.
So pata pong karasitang 25 years na pari, silver, atin mo naman programa. Yes. Kasi po itamon, diyan kayong makirandam ngayon, pansinan nyo. Kaba pong daragul tamo, kaban tutuwa tamo, atin tang apa panigaralan na panlalawe, atin tang panigaralan na panugali, naning kaheta balo. Naning kahit panugaling yan, masanting, wala yung makabulad din anak mo, ulim po masapito lagi ka. Atin ka nga panigaralan na panugali, ngayon, alam mo bubulad yung parokyano. Wata may mga ipader. So, ika naman, buri mo naman na bisa ka sumulong kaya kang pangatao, pang kristyano, pangapari. Una nga malyari, tanong nga mo harapan nitang. That's right. Detang kaya katamong apanigaralan. Opo. So, ita, potang lungub ka kayong programa, imbala mo yung pansyon ka rin, lulub ko ka rin bilang pari, para king kapakananda rin ka na akong parokyano. Uling, nung sumulong ko, kayong ka na akong pamiyupog, nino rin makinabang. Ilapin din ka akong taong susuywan. Totoo po ito. So ito po yung metong amaragul agagawa na nining Commission on Clergy, ongoing formation. At ini po, mo para ka rin pari. Atin mo ng programa for the bishops. Ayan. Mo may banggit na din. Pero atin kami naman bishops concerned, paplano mi kanita, ating programa ka rin bishops. O na mo mi tuloy. Opo. Pero, atin mo naman makiabi, one time ating may kiabi metong obispo, ketang metong programa ming itang kareng senior clergy. Yung pong pamagat na nitang kaimi, best wine served last. Yan, best wine served so, last. may kiabi itang obispo ka rin. And he was very happy. Kaya, huling, tama sabing, kung na kailangan ning mag-develop, ang gana ko kayo, malyari, kamang mabiyata mo. Opo. Kailangan tamang sumulong. Nyapin natin programa. Yes. Ita po, meto nga maragula saup na ning clergy formation ita. Kay ba't, ini mo naman komisyon na ini, malyari na lasopan din ken diocese. Mag-set up lamong commission on clergy, malyari la sumapo. Kaya, atin lamong mangailangan na recollection, makanyan. O kaya, grupo mong talaga yung diocese, sabay, ang pari kakapatad yes, kanita. Opo. So, kasopan niya po ini, basically, karing pari. Para kang karelang ongoing formation. Mo po atang may kagawa lang matura, ali. Doon sumulong para kang pamiyanad. Antimong pari, kristyano, at tao. Yes, I think covered niya po na itang whatever age level, stage ka, kayong pangapari. Whether young clergy ka, may middle age, senior. Anay po kasanting, I think it's an eye-opener ka rin nandun po marakada pipigkwenton may puntang kay Emila babalo rin ang alawang programa, Kaya, balo ko. Opo. I think last year, migat tenjo, yapong kiko And he was very happy. Lalo yung kupin, iyabi tayo ni keng formation da rin ng bayong may ordain. Opo. Na-inject tayo po, 2 years na kayo, you have to go there. Opo. Po, 5 years na kayo, you have to go there. Inject tayo keng ongoing formation tam. Nandun may bigla ka po, pati deacons sa atin. Wapin, bayuya ita. Bayuya po ito. Bayuya ita. That's right, opo. So, yan po and I think we give our full support kay katang Archbishop po uling metong ya palang at naka-importante pong commission, Episcopal Commission ini in clergy formation because I think totoo po ito, all of us kaya po tinok ng mayubog dapat Tsaka buri ka sigurong adagdagin malapit na naman ng August 4. Every year po atin tamo nga sa St. John Mary Vianney Sunday. Potang kayo po magkaita ka nita mamaldugta ka nita sa kayong collection. Opo. Dito pong babaldug yung areta, saup lamon ang pong mumuntaking kay Episcopal Commission on Clergy. Uli kasing kay andyan bisayang muntayong pari, potang kay kaluluya yung diocese. Uli nga tinmuring. That's right, opo. Kay tinmuring bayad. Opo, totoo. Karinla po, pupunta reta sa South Tamu, bang kanita po, tang St. John Marie Vianney Sunday era, po, tang mag-donate kayo, balo yun karla pupunta, kita pong formation ng clergy kayong CBCP.
Yes. So, misasopan po, retalulog ka rin kaya katang programa. Okay, medyo ibaliktad ko po rin yung question. Uling abanggit yun na po yung, yung August 4, yun pong John Vianney, uling nga po yung talagang patron saint da po rin kakatang Paris Bis. Wow. Nano po yung in-store ngayon August 4 daratang yun pong Clergy Day. Nanula po rin aktibidades kapag musisyan po para king kakatamong archdiocese, and at the same time you were talagang repeatedly na po reminded na rin kakatamong during the presbyterial ordinations na itang sana ilang maging self-serving doon hanaping Pope Francis, no, they should smell Like the sheep. yes, that's like their sheep then to be able to become good shepherd na po. Nanula po rin in-store program activities o gawan kapag masusyan po kaning August 4 Clergy Day tamo. Okay. Kanina pong daratang August 4, then kay katamong pari, makiabela ka rin aliwang pari, kaya kay katamong dioceses, keng ausantang metropolitan. Plus, kaya po ito. Paki-explain kaya itang nang metropolitan. Ini pong patsinaos ng metropolitan, yung rin na sabihan, archdiocese. Okay. Uling archdiocese, uling Maragulya Sako. Opo. Tsaka yung tatalan, archbishop. Yes. Yan po, ining ausantang metropolitan province, at niya pong apat supragan dioceses. Kaya pinin Tarlac, Okay. Balanga, ang popay Iba, Sambales, kapat kay katama. Okay. So, yung pong, napuburi sabihin, underlaka ko rin, no? Noon grupo ko la po rin, niya po tang mag-meeting kami, mag-meeting kami kanyan, kayong August 7, Kintarlak, kang Pambobet, at pisa sabihin muna-muna kaya kami sarili, nang kaya there was a time, pisa sabihin kaya kami vocations. Okay. Kaya pisa sabihin kaya kami concerns, makanan mi soap. Opo. Then kaya pisa sabihin mo naman, ating kang kandidato, babye, para maging bishop. Kasi importante ito role na yung kahit na Archbishop, patang coordinate na rin yung kahit mamye pa na kandidato, makanyan, para maging bishop. So, yan po. Ngayon, yung pong gawan kanini, kayong August 4, then pong Parida, Rentarlac, Iba, Sambales, ang pong Bataan, ang po ranking San Jose Nueva Ecija, ang pong Kabanatuan, mikitikit kami ng po, katang metong lugar, king Talavera, Nueva Ecija. So, mitikit-tikit kami po ka rin, abe-abe magmisa, kay ba't mag-Tokyo, mamaya reflection ng obispo na ng Balanga. Bishop Jun Sescon. Then, kitang party nga ito, atin mo naman itang sharing. Makiramdam. So, we'll talk about our priesthood. So, metong nga pong maulaga, nagawan, at doon mi po kayo na sana abayan nyo kami mga na sana lunusan na kami nga pong Ginoo at gawayang milagro. Gawayang milagro na bakit nang lalo yung kayang sarili. Kaya tangaldo, share ko na meto nga maulaga mo rin lalong-lalo na kay katampare na ningkay ko nantay nga pong Ginoo. Ginoo ninuyi ka. Who are you? Kasi meto nga makatakot kaya katam when we presuppose balutan nga pong Ginoo. So, masanting mo rin itang Ginoo ninuyi ka. Constantly ninuyi ka. Siguro, meto nga karanasan napon. Yes. Opo. Kaya ko la rin ni seminarista, pepaurod kami. At yung kami king Robinsons, Domingo. Ayaw po. So, bayo kami pepaurod, mag-lunch kami pa. Kaya bata niyang mag-lunch kami, at hindi natang parishioner. Okay. Kaya sinimbala ta ka rin, ining EMDC mag-Serbia. Kaya manakot ang alagyo. Chula ka rin, ining EMDC 85 years old birthday na migkaya, nanay below out chata. So yung akit dako, kahit ba nanita, linele na ako nitong EMDC mo. Ito pasalamat laikit dako. Kahit ang metong, si Claudio, Pepakilano. Hey, Bishop, para maka-casual ko kasi. Kahit dinina na akong pera.
Opo. Itong may ngalati ko na itong, siyempre, Opo. may ngalati ko. Hali po ako. Hali mo nga na. Dapat po akong mamaya birthday ako. Hali, tula ko ini makanya na. Opo. So, anyang bengi, usually bayo ko matutod, pigunaman ko ng milyari. Opo. Lintolereta. Lintolereta itang bala mo. Ikit ko ka rin, bakit na ni nga pong ginong nino ya? Mahulaga ako. Opo. Di nalan niya ka rin ng taon din. Mahulaga ako. Kuman, Igsalita ya po na. Oo, pepahin na mahulaga ako. Nino mawari akong sikloran daw or what. Opo. Kay ba't? Di nalang kami pa. Kaya dadalang ko ka rin ang Japanese kay surplus. Kaya nung naning akit mong kay mga ilan. Tsoko ka rin. Kaya niyang palwal kong makanyan. Kakalawa na ako damit ang babae. Ikay po palimbi siya pa na si Claudian po itong may asawa. Opo. So rin, linwal na rin. Yapi na niyang bayo ko matutulin tolereta. Tinama sinabi ni nga pong Ginoo, balo mo nino ako, kutang mo, maulaga ka kako. Opo. Itang makanyan. Yes. Na mo kabud, milabas. Opo. Magsalita nga pong Ginoo. Opo. Napotang kukunan may nga pong Ginoo, ating answer. Metong niya sigurong kain, napotang muntata mo, king Talavera. Opo, August 4. Sana, bendisyonan nakatani nga pong Ginoo, itang lumalam yung pamangilala kayo. Banta sabing lalam na yung pamanyuyuta mo kayo. That's right. Pangadi ka. And usually po ako, I have been attending. Very enriching po at saka nangkay po karet ang kakilala ming aliwang diocese na uling nangkay ating inter-diocesan meet during the past. Masanting mo rin po itang, you balang mo renew your ties and reconnections you po, something like that, no? So, balang mo luluwalta mo po kanyan kay August 4, kaya king diocese tamo. Saka, meto nga masanting Kenny tapapakit yung pang katoliko tamo. Opo. Kasi mo rin sabi ng Catholic Universal. Yes. Kabuuan. That's right. Kasi nangkay po ing maging sisti, potang keng diocese mo, keng kamo. Ali, concern tamungan keng mabiluga Santa Iglesia. Nya, deta potang munta ka rin, burin sabihan, iktamungan pari nakatangan ni Santa Iglesia. At tatandanan ko anyang mililipat ko Kenny. Anyang ba't ko Sambales. Opo. Kaya rang makanyan, Bishop, kalungkot may mamako na ka. Bahot malungkot kayo ako na ako naman mako kay Santa Iglesia ako. Bidala ako Pampanga kaya ko pamuri Santa Iglesia ako. It's important that times we think about That's right. that. Opo. Itang Katoliko tamo, that means we are part of the whole. The universal. Kanyan. Opo. Istoya po ita. Masanting siguro, malyari, dakatamo namang kimpolan. Wapin sa Poland. Sa pakantay ng aeroplano. Anyway, you talk about the pong universal level. Ini pong ken July, ngayon po upon 29, pag masusyan King Roma po yung Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers. Nano ya po ining pamiti po na ini nung ating po pong activities and of course nung ating tamo bang representative po kanina. So muna banta ay tindihan tayo ini. Nung tatandaan niyo anyang the other year 2024 last year ata ating linwal kanita retan 10 points na summary na ikitang maulaga priorities na ninggewa tamong synodal consultations all over the world. At kareta nga pulong data, I think that was 2023 yata, may mili tangatlo. Opo. At metong pinili ka rin niya, pinitang metong priority, missionaries in the digital world. Impapakit na nita, itamo pa siya, sabihan tamo, no, magmission ko, no ka rin ka magmission. Munta ko king kaya, puntalan mo balo mo no ka rin lang. Bawa, munta ko king Taiwan na, munta Taiwan, tsura ka rin. Opo. Pero, ngini, kapamilatanan nitang missionaries in the digital environment, atin dakala taong italakakit. Opo. Makaya pekto tamo. Virtual na kayo. Subukan nyo man po. Kaya rin kayong cellphone. Smartphone. Smartphone. Magsalita kang palso. Kabun na lalong toreng mag-bash kay kanelon to la. Mo akakit. Opo. So, ito, yung panagat ni Santa Iglesia, atin, asabi tamong kapulungan na yan nakakit ng mata.
Yapin ita yung digital environment. Opo. Yan sat, impanagkat, ita mo dapat maging misyonero tamo kareti. Halimbawa, akit tamo yung milyari anyang COVID. Opo. Ating kang kamag-anak king Italy, king States, king Japan, potang kaya biyabi ko mga di. Yes. Ale? At potang nga baluro rin alwa, may kaya bela naman. So that is evangelizing, mag-mission tamo. Yes. O kaya, then kaya naman ating kan TikTok. Halimbawa yamong. Opo. Then TikTok ka rin, ilamong gakainin pampagaya pong fiel, ang po yapong Joel. Opo. No, that's right. Dulwal, andyan pang, di kurang gaya tila sabihan ni among Joel, ano kaya? Ano ako? Kaya sabi ni among Joel, gatos, meron ra siya naman kaya, naman, nara, Chula States. Yes, of course. Ditong makanyan. Yung nasa na po nini, hining kay, Hausan tamon Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers. Kapag nasana po nini, apit ng inaus dalay, nagkadala, detang, den ken TikTok, den ken social communications ni Church Montana ka rin, bangka ni tayo biyabi migunam, makirandam ka rin ng conferences, ban akit din ka rin tungkulan bilang misyonero. Misyonero, kapamilatana ning media or social communications. Ita mo po atin tampe padala chula kanyang ka rin, pani mo na ng apong Father Al Manakmul, iya po yung head na ng kakatamong social communications, at impong assistant na yung Father Fiel. Pareha, impong Father TikTok at impong mapila na tinuki at chula kanyang karin. I hope what ang datang la, they can also give us feedback. That's right. Maybe you can invite them, Kenny. Opo. Kanita banta magsalita. Definitely, bang kanita po mag-re-echo la. So, ini po yung panagkat kay katamo at itamong makiramdam. Betong yan naman pong lawan tamo yun na detang ating smartphones, iPhones, iPods. Betong yan naman panagkat kay katamo, ita kakalingwan, talasal pantaya tamo. Sana po gamitan tala rin gadgets tamo nga rin king kay katamong pamipalaganap king kay katang kasal pantayanan. Pamipalaganap king kasal pantayanan. Para bang kanita, dasan talo, even other countries. Pwede ang ating kakakilala mo, tipon-tipon kayo mo online, then you talk about the faith. Something na nito, nung may kagawa kang grupong taga-Chile, taga-Spain, taga-kay, mag-meet kayo, you pray together, ang kapotan dakal. That's right. We'll just, metong yamong phone. Gadget. So, dakal tamo po dasan ngeni. Kapamilatan da rin ng kakatang gadgets. Sana mga dita king apong ginawa so panakatamo, bang kanita, king sao ng banal na espiritu, may inspire tamo, makananutang agawa ini. Banta, rin kay katamong phone, sareni, gadgets, elam mo ang ganang, kay chismis, elam mo ang gaking bola-bola, makanyan. Totoo po ito. At siguro tuglong ko na po before we take a break. Kuling sabi ko po rin ng gadget. May kaila po rin proliferation of online gambling. Pogo, isabong. At maluta mo po yung talagang epekto na po ng sugal. Kareng memalen po. At niya pong Pepa Luwal, wala mo statement, yung CBCP at siguro po malyari ang idake. Metong yang sabi may pinini, lalong-lalo na ikay ginawa yung pastoral na muna statement king Yapong Ambu. At may research la talaga. King Calaran Diocese. Tinawi ring epekto na nini. Hindi po nga manuan tamong online gambling. Ngayon po, mga kailangan muntak yung casino. Yung casino yung muntak ka. At yung pupunta lang na pelalong accessibility. Anak. Pelalong anak, grade school ka nung ara. Makirandam ko kasi ako, ala ko pang data. Makirandam ko rin ng ating data, rin ng research, di Ambu especially. Talagang akit mo, nang kay ating makayabro, dalayan darlang pera, may gisan lang. Tama kanyan? May sugal. Utang. Totoo ito. Kaya, yung meto nga maging resort, deng alo, at mag-suicide. Deng anak. May kaya na lari na distorted na rin values po.
So, ini po, metong yang makalunod-sulunod sa maliliyari kay katamo. At metong ako utang mi, ba't payaga na ng gobyerno ini? Opo. Kasi, lahan mo yung maliliyari. Yung kutang, ninong manakit ang ken. Siyempre po. So, reta rin kami pasabihan, at may nagkat kami naman, katang kay kaming pastoral statement, dahil kay katamang parishioners. So, baka na anong pisabihan niya ini, baka nita, reta dugong malululong, na talaga judge, no di nang talang panahon makiramdam karela. Kasi, bala mo, may kumunoy ka eh. Totoo po ito. So, potang may kumunoy, Sa bali po yung quicksand. kumunoy, quicksand, lulunak, may kay. So, abitan tala, na makanang misaw-saw. I don't know, nung kayong parokya tamo